Dobrodošli na kanal Životna sila. Koren belog sleza. Koren belog sleza se koristi za lečenje infekcija, poboljšanje varenja i još mnogo toga. To je biljka poreklom iz Afrike i delova Evrope, čiji se pripravak koristi vekovima. Koren belog sleza ima veoma dugu istoriju u narodnoj medicini koja seže do antičkih grčkih i egipatskih vremena. Pre više od 2800 godina u Homerovoj Ilijadi se spominje ova klizava biljka jer je u to vreme bila popularan način za lečenje kašlja i upale grla. Vlaknasti ekstrakti iz belog sleza nabubre u telu i formiraju meku supstancu nalik gelu. Danas ovu biljku i dalje koriste u prirodnoj medicini kao i pre mnogo vekova, pošto se u biljci nalaze moćni aktivni sastojci koji pomažu u razbijanju sluzi, smanjenju upale i prirodnom ubijanju bakterija. Za šta je dobar koren belog sleza? Širom sveta beli slez se koristi za lečenje bolesti i poremećaja, uključujući suv kašalj i prehladu, suva usta i slabu proizvodnju pljuvačke, bakterijske infekcije, uključujući infekcije bešike, infekcije urinarnog trakta i respiratorne infekcije, bronhitis, bol u zglobovima uzrokovan otokom, zapaljenje sluzokože želuca, problemi sa varenjem, uključujući dijareju, čir na želucu i zatvor, opekotine, rane, ujedi insekata, ekcem i dermatitis kože, zadržavanje vode, nadimanje i PMS.